mani none boro tuza kugenda ryari mama turagenda mama haje turagenda kandi azikaribye moteza ku byasa kwe umunsi ni gutwika gutwika kwe genda wana na kiso yatanga gutwika kwe naje nkoresha umwanya turimanukira ni mama kandi koresha umwanya aho televiziyo mbese ngakunda gukoresha ibintu nk'ibyo wera wiyita Agent Flip G man, Flip G TV. Flip G TV. Yeah, gwa. Man, igati irabiciye bigacika mu gisagara cyawe. Imisi bikora kabisa. Abasare bose ubasanga ama interview kwe. Eba, iki kirabonye Gasore. Gasore kuri Flip G TV. Ni byamavuta kwe. Igati TV man, je ndayizi kweli. Umva man, umujama yitwa Mr Koresha umwanya. Seri umujama yitwa Mr Koresha umwanya. Numumesha cyane nditukumva. Every time everywhere. Umva, pamoja na MC Breeze. Eba, na baratwika like. Bajya bajama vema respective. Babita to the next level. Kweli. Ahubwo kuba kuyipibria. Abajama bose bakayimenya bakajyara kwikira yegana. Eba, umuntu wese ni kuja ahubwo umuntu atakurikirana kweli. YouTube akandika Flip TV acabona uko bimeze. Akagira subscribe kuri YouTube, Facebook, abantu bose basanga bagiye saboni gira muze murakurikirana ibigane bya Flip TV. Yes. Mani wewe burya ntiwize utahandaye tukankeza inkeka wize mu binyoni nuzi yuko sabona aricyo kimwe na subscribe Man, yari canchande ni so yamane kasigaye aburiza ni so man. Yo ndacenda byibuka. Bakyo bakuza Flip TV saboni c'est la même chose comme la subscribe in English. Yeah.